अहानबदा मरुओइबा पाव नॉर्थ रीजन की वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम मतंगा चुनाव मौदा संगतपीदुना अहेनबा डॉपलर वेदर रेडर DWR सिंह थंबिनबा MP सना चावना पार्लियामेंट तकसिनख्री पालिबा लेंगाक असि नाकन अमखक्की ओइहनिंगदे हाइना इमागी मैरागी प्रेसिडेंट टीआई सुजाताना फोंदोख्री खुरुमजुरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदोक्चरीबा निमिदांगी पाउमिंग ताबिरी पपुमदमकपु अहानमक्तदा तराम नोक्चरी हौजिक पाउ संदोक्न पिजोरी नॉर्थ ईस्ट रीजन की वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम मतंगा चुनाब मोंगदा संगतपीदुना अहेनबा डॉपलर वेदर राडर DWR सिंह थंबिनबा MP सना जावना पार्लियामेंट तकसिनख्री ngasi फोंकिबा पार्लियामेंट मिफमदा MP सना जावना DWR हेना थंबिनबा वाफम असिबु स्पेशल मेंशन ओइना पुखलदुना हाई नॉर्थ ईस्ट रीजन की चिंगी लंबी सिंह असिदा वेदर की फिवम का हेना फतबना मरम ओइदुना इतततना थेंगनरिबा खुदोंचादबा सिंह असिगी येंगबिदुना रीजन असिदा हाना लेरिबा DWR की मसिंग असि हेंगतहनबा तंगाई फद्री डॉपलर राडर सिंह असि इसिंग इचाउ थोकदबा लैंडस्लाइड अमदी साइक्लोन सिंह मायोकनबा याबगी अकीबा लेरकपा मतमदा मियामदा मांगजौनना खंगहनबा अमदी चेक्सिन थौरांग सिंह लौखटहौबगी खुदोंचाबा फंगहली डिजास्टर मैनेजमेंट हेना मपांगल कलहंदुना मतमगा चुनाबा हेना फबा वेदर फोरकास्टिंग तौदुना ऑथोरिटीज सिंगना मिचम मियाम खुदोंथीबा नंगबा याबा मफम सिंगदगी साफगदबा मफम सिंगदा मतम चाना होंगदोकहौबा ngami emergency services hana sem sabagi khudongchaba fanghali loinana infrastructure amasung agriculture da amanga ta thokpagi chang hantha hanba ngamgani lawmi singna mangjongna paikhatpa yaba thabak thoram sing hana sem saduna maru marang amadi manama sing ka hena manggadabadagi hantha hanba ngamgani नॉर्थ ईस्ट असि यामना तोयने इसिंग इचाउ थोखनबा रीजन अमा ओइबना डॉपलर राडर सिंह हेना मसिंग हेंगतहनबना नोंग चुबगी फिबम अदु येंगसिंदुना मतम चाना मियेंग चंगहौबा ngamgani MP निंगथौ सना चावना मखाताना हाई हौजिमकी ओइना नॉर्थ ईस्ट रीजन द थमलिबा DWR असि अकंगनबा मसिंग खरा खक्तनी असम स्टेट की ओइना हाइरिबा राडर असि गुवाहाटी धुबरी जोरहाट तेजपुर अमदी सिलचर थमली मिजोराम की ओइना आइजोल द थमले नागालैंड की दिमापुर अरुणाचल प्रदेश की मंडला टॉप अमसोंग नामसाई द थमले लोइनना मणिपुर की ओइना इम्फाल खक्तद थमले मरमसिना नॉर्थ ईस्ट रीजन असिदा अहेनब डॉपलर वेदर राडर सिंह थंबना रीजन असिगी वेदर फोरकास्टिंग अमदी डिजास्टर मैनेजमेंट की फिबम सिंथानिंगाई ओइबा मोंगदा फगतहनबा ngamgani हाइबा वाफम थंबगा लोइनना रीजन असिगी ओइना अहेनब डॉपलर राडर सिंह संगतपिनबा MP निंगथौ सना जावना लेंगा के पुनिंग चिंगसिनखी Doppler weather radars in the northeast region. Sir, due to its complex mountainous terrain, heavy monsoon rainfall, frequent flash flood, landslides, thunderstorms, cloudbursts, and increasing climate-induced extreme weather events, the northeast region requires a far stronger and denser weather monitoring system than what presently exists. Here are some reasons for additional Doppler weather radars in the region. Number 1, improved forecasting and early warning. Doppler radars can accurately track precipitation patterns, detect thunderstorms, and provide early warnings for floods, landslide, and cyclone. Number 2, strengthening disaster management. With better weather forecasting, authorities can evacuate people, prepare emergency services, and minimize damage to infrastructure and agriculture. Number 3, agricultural benefit. Accurate weather forecasts can help farmers to plan their activities, reducing crop losses and improving yields. Number 4, flood and landslide risk reduction. Northeast India is prone to flood, and Doppler radars can help monitor rainfall patterns, enabling time intervention. Number 5, climate change mitigation. As climate change increases extreme weather events, Doppler radars can help to monitor and predict these changes. Currently, there are limited Doppler radars installations in the northeast. In Assam, these radars are installed at Guwahati, Dhubri, Zorat, Tezpur, and Silchar. In Mizoram, at Aizol,
in Nagaland at Dimapur, in Manipur at Imphal, and in Arunachal Pradesh at Bandra Top and Namsai. Adding more Doppler weather radars can significantly improve weather forecasting and disaster management in the region. I therefore urge the government to set up more Doppler weather radars in the northeastern. Palibalengak asi nakana makaki oheningde haina imagi mairagi president 𝐻𝐢𝐯𝐞 fongdokri mantri purkhida leiba high court of manipur gi mangda paumi singa unaba amada mahakna makha tana hai thokliba irang asi nakana ni magna ngakpiba amadi kaukthokpa puna tawgadabani adubu amana kaukthokre amana onsenduna nongmai kapli palibalengak asina su nakana makhaki oiba lengakpi famthokti Komjali Singani Kungamangagi October National Highway Singda Free Movement Lehanaba High Court Takiba Thakiba PIL gi hearing asi tabani adumoinamak hearing yaithokuna atopanumit ama oina tharakli Chairaga sida Chief Minister na National Highway Singda Free Movement leire thazabab watpagi chatna dabani haina fongdorakli Masida miyamgi wahangdi CM gi wa lawgadoribra natraga court ki order lawgadoribra haibasi achoba wahang oire maramaduna miyamgi chamamnaba athubada lengak amadi court na khangalu haina fongdorakli किसी का नहीं ये नेशनल हाईवे का ही है क्योंकि लास्ट ईयर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सितंबर को आया था तो उसके बाद हम लोग वहाँ में सेगमाई में बैठ करके पिछले प्रोटेस्ट किया था हाईवे खोलने के लिए वहाँ का भी वो लोग बातचीत करने के बाद एक ग्रुप है वहीं से बातचीत करने के बाद हाईवे खोल दिया है तो उसके बाद वो लोग बता रहे हैं हाईवे वैसे तो नहीं जा सकता है बाकी रीजन जा सकता है वहीं से हम लोग ने इस तरह का फाइट किया था हमने हाईकोर्ट में अप्लाई किया था अपील किया था ये हाईवे हम लोग को भी जाना चाहिए एक कम्युनिटी को भी नहीं जाने नहीं दे रहा है इस तरह का चलती रही लास्ट ईयर हम उस टाइम में किया था उसके बाद अभी सरकार आ चुका था सरकार आने के बाद एक मीडिया में हमारा ऑनरेबल सीएम ने कह रहा था हाईवे खुला है हाईवे किसी को भी जा सकता है खुल कर रखा है तो यही कारण हम लोग हमारा मान लोग सोचा था क्योंकि हाईकोर्ट को जवाब नहीं दे पा रहे हमारा सरकार बोल रहा है जा सकता है तो आज का तारीख हमारी हियरिंग था 8:30 को तो हम लोग सोचा था वो भी जस्टिस आ जाएगा ऑर्डर आ जाएगा क्योंकि सीएम ने तो कह दिया है इस तरह का हम लोग मान लोग वेट कर रहा था सुबह 11 बजे से अभी तक वेट कर रहा था पर हियरिंग तो पोस्टपोन कर दिया तारीख 1 और ले लिया है अप्रैल 29 को तो यही दोनों का ये कंफ्यूजन है ना तो इसी के कारण हम लोग एक मीडिया को बुला करके बताना पड़ेगा प्रजा और सरकार और कोर्ट वाला लोग को इसीलिए हमने मीडिया ये रखा है क्योंकि एक सरकार लोग कुछ और बता रहा है लोग हाईकोर्ट और कुछ बता रहा है तो यही कारण हम लोग को कंफ्यूज हो गया था तो ये दोनों का जवाब सरकार और हाईकोर्ट ने देना पड़ेगा क्योंकि यही स्टेट में हर प्रजा को रह रहा है इस तरह का ये कंफ्यूजन रखना जो अच्छी बात नहीं है इसीलिए हम लोग ने प्रेस किया है तो सीएम था उसका एक वो शुरू में वो बोल रहा था एक मीडिया में हमारा जो भी अभी में था 2023 से वो क्योंकि लोग हम लोग को ही टॉर्चर करने वाला लोग को कह दिया था वो लोग तो इम्फाल आ सकता है हमारा गवर्नमेंट प्रोटेक्शन करेगा इलाज की हो या कुछ भी हो पर आया भी था वो लोग ना कहने से पहले भी रखा है इधर में था दो ये फाइटिंग सब रह रहा है पर हमारा एक बेटा वो भी एक वो पीस का सब जगह जा करके इंफॉर्मेशन दे रहा था उसका नाम है मालेन थोंगाम कल परसों वो अवक्सर जो सीसीपू के साइड में रहता है वहां जाने से स्टेट वो फोर्स ने रुका है नहीं जा सकता है पर ये सीएम कह रहा है ट्रस्ट करना चाहिए दोनों के तरफ से तो एक तरफ का तो हमने ट्रस्ट करके यहाँ तक पहुंचवा दिया है हमारा एक बंदा पीस के लिए जाना चाहता है उसी से तो पूरा है चुपा चुपी क्यों जा रहा है वो भी स्टेट फोर्स ने कहा है अब हमें देखा होगा मीडिया के थ्रू से तो ये कौन सा डिसीजन है कौन सा न्याय है एक का तो फायदा सबको दे सकता है दूसरे का तो नहीं दे रहा अभी डिप्टी सीएम भी देखो ना दोनों दो है हमारा डिप्टी सीएम एक नागा का एक कुकी का तो ये दिनों चला रहा है तो हर जगह का प्रोटेक्शन करना उसका काम है ना मैदे तो क्यों नहीं जा सकता है सेम तो कह रहा है भूलना चाहिए दोनों की तरफ से हम तो भूल चुका है इसलिए तो आने दे रहा है ना वो लोग भूल नहीं पा रहे उसी का तो वो लोग अब वो सपोर्ट क्यों करते रहते हैं हर समय
ये सरकार MP Dr. Bimol Akoizamna Manipur census amadi delimitation tawdringai mangzaunana mito khandokpinaba Home Minister da aiba Gerald Pisankre Lok Sabha gi Rule 377 gi makhada MP na mangjaunana Manipur census amadi delimitation tawbagi matangda hana kupna yengsinbinaba haukiba tang kuntareta Lok Sabha gi Secretary General da notice ama pishalaba matung makha tarappo oina MP Union Home Minister ngasi aiba Gerald Pisankre General of the Hokiba census data da Laikiba anomalies saying amadi abnormal population growth laibaki matang da yauri. Loinana Manipur da tangdulita bapurakpa ngamna bagitamakta Government of India na Manipur census and delimitation exercise tawdringai mitop sing hana khandokpagi tangai fadabalai haiba wafum singsu General adu da yauri. Mitopna saruk ahum thokpagi ama hena khundasiliba asi khandoknaba census tawba haibasi ngapigani khandoknaba census tawba haibasi India gi citizen rights mangan bani haina Kabu Union Manipur gi maike digi fongdorakli Union asi gi maike digi thadorok pachero lamada Manipur India da ingso lisingamaga chamapan ga nifumapan gi October 15 da tinkraba matung ingso lisingamaga chamapan ga yangkai gi November 19 da ningtamba laipak ama oidingai da chatnaramba pass permit passport system adu matamadu ki commissioner Himat Singh na lauthoki system asi lauthokraba matung dagi ngasi fawba sanglaba chahi humdraga tarugasi kanamatana ayet papiba ngamdana mitop singa changsin duna laisinbada natana irai laina Indian citizenship rights pumba fangduna lakli iranda masigi yellow furup singi missing tagi mapan dagi thomjilakpa singna missing henba tana vote fawba kaba hore masidan natana Masing khangdana hengalakpa mitop singi kulna yellow furuki kuldagi masing hele Manipur miyamna kudimak sing asi urabasu government asina ushinadabagum tawribasi laibak thibani Indian Constitution na piriba NRC 1951 base year asi pangthoklaba matungda Manipur census tawbana lamdamasiki yellow mi singi political rights ngakpa ngamgani masimak paliba government asina miyamgi apambase thunganba phangpham thoi haina phongdorakli Loinana Manipur miyamgi amadi Kabui Furupu masak thokna hingana bahona jariba Kabui Union ki office Namdulong Kabui Khul Kumalampak opposite gate number 3 da oirigani Vice President oina thau puramba Lalwol Longmaibu masagi achumba sengi yenglaga haukiba tangkun manga da famkiba mifamna Constitution ki Article 93A amadi 48 ki makhada mahapu pothabagi ayaba pikre hainasu cherola sida makhatari Wabagai lamkai tu sungnu lambi semba lep kibagi mayokta ban blockade yauna khongjang changshilagani hairi chahi tarahum do hena lengakna han na yengbiraktraba sem sabiraktraba wabagai lamkai tu sungnu lambi asi semba hauragani haina thajaba piduna semba hauramlaba matungda ikhang khangawdana semba lep kibagi mayokta ngasi lamdamadongi yamlaba miyamgi oiba mifam pangthokuna lambi asi April tang manga fawbagi manungda semba haudrabadi mathangi April 3 tagi ban blockade yauna akan ba khongjang changshilagani hairi ngasi waikong bazar manaka leiba maira paibi sangneda lambigi oiriba fibomgi matangda pangthokiba khananeinabagi mifamaduda Ima Ibil Singh tongan ba club CSO singilu chingba sing amadi maikai adongi miyoi kayana sarugyaduna tongan ba wafung kaya fongdoknaki mifamaduda miyamna fongdoknaki bada khunja lak ani henbagi hingana ba amata ngairaba lambi oiriba wabagai lamkhai tu sungnu state highway lengakna sembirakta ba chahi 13 fari Fibam thina soglaba chatpada khudong thiba kayarak mayok naraba lambi asi sembinaba haukiba chahi lisingani kungamari ki June gi tang anida khunja singa lambi si committee semduna thamaga makhai hena mafam tara henbada wakan mi famfam laba matungda fawada laingak na miyeng changna kide ban blockade tawbagi cherol tholaba matungda ta patamdugi works minister ga community ga mute singa famina duna yamna tuna numitarani gi manungda lambi semba hauduna afaba lambi ohelagani haibagi khuyek pinaki adubu chahi ama chupna pothole member fawbala loikide adumonamak haukiba February tang ani amadi February tang 15 da suklu amadi wabagai lamkhagi mafam anidagi suklu ama sung hianglam AC aniki MLA sing concern department ki official yauna lambi asi fit 19 pakpa inchi 3 thana quality laina semba hauragani haina laukthokuna lambi semba hauraki Miyamna afaba lambida yamna thuna chatpa fanglagani haina local MLA sing laingak amadi concern department bu thagat ningai cherakta
नुमित कुन्नी रोमतमक सेम्बा हौरमलगा थबक लेपखिबनी हाइरी लमखाई तो कोई सुगुनु रोड स्टेट हाईवे हारिबा लंबी से अखोई मफम सिगी पेंदर प्रजा सिंगना सही तरागुमदोय मरी सुक्ला सेंबिरक्तबदगी कमिटी सेमदना अखोई सेंबिनबा प्रपोजल कया थाई अदुबो हौगिबा सहीदा मसी पोटहोल खरा मेलमलगा तोकी एबक फबदी अखोई 2026 की फेब्रुआरी की तारीख अनी अमसुंग फेब्रुआरी तारीख 15 दगी लमदमसी ऑनरेबल एमएलसी यावना लंबी से सेंबा हौकी तौबदबो नुमित कुनिमुक्तम सुरम लगा लंबी से हुजी सेंबा लेखरे लमदमसी की प्रजा सिंगना सुकी मति वारोरे लंबी सेंबा हौरमगा लेखिबसे मरम मदुना होयसिना मरम ओयरगा कमिटी असिना सिंजरगा मसी लंबी लखोय लंबी सेलिबा ऑक्टो अदुगा मैजिक अदुगा तोआन तोआन बा ट्रक ओनर ओइसनो गाड़ी पुरमक सी यावरे हरगा क्लब मैरा पाइबी पुरमक यावरे हरगा ngasi वाइखोंगी मैरा संग असिदा अखोय अपुनबा मिफम तौजरे मिफम असिदा केंदबा कया फौदोक नरबो मतुंगदा अखोय बन तौबा हाइना अखोय लेपनरे बल्लसी तारीख 5 फावगी मनुंगदा लंबी से अखोय मरी लेनबा सिंगा कॉन्ट्रैक्टर सिंने सेबिबा तारीख 5 सिकी मतुंगदा करिगुंबा सेबिरक्तबा तारगदी थंगबा नुमित तारीख 3 तकी अखोय मतम कत्तबा बन ब्लॉकेट तौबा हाइदना मियामगी मोट से पीरब मतुंगदा वारेप असे लौजरे न वारेप असे कोई मरी लेनबा कंसर्न डिपार्टमेंट सिंगना कोई उजरीबा बन असिदा एजुकेशन कोजिन जगनी अदुगा इलेक्ट्रिसिटी अदुगा मेडिकल वाटर सप्लाई अदु धर्मगा मरी लेनबा सिंग सी कोई मसी रिलैक्स तौजगनी अदु नतबा अतै जी कोई बल्लसिदा कोई एजुकेशन जाउना कोनमक कोई कोजिन जगनी Deputy Chief Minister 𝐶𝐞𝐬 nominee Judy 𝐶𝐢𝐯𝐶 Tribal Youth Council Manipur TYCM Council Headquarters की President Momo Thangtanga लुचिंगबा टीम अमगा मंत्री पुखीदा लेबा Minister Office की Minister Block ता उनखरी TYCM Council Headquarter की Media and Information Department ना थादोरप चेरोल अमदा उनाबा अदुदा Tribal Issues के आगे मरमदा खनरखिबगा लोइनना Directorate of Tribal Affairs and Hills Department की हांगना लेरिबा पोस्टिंग मेंशनबा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट TRI अमदी मणिपुर ट्राइबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MTDC की स्कीम सिंह नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मखादा इंप्लीमेंट तौनबा मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की मपांगल कंखनहनबा अमदी ST कॉन्स्टिट्यूएंसी की हेडक्वार्टर सिंगदा MLA ऑफिस कंस्ट्रक्शन तौनबना चिंगबा वाफुं कया खनकी हाइरी अमरोमदा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर 𝐶𝐞𝐬 महाकी ऑफिस लेत्रबसु मणिपुर खुंदारिबा ट्राइबल कम्युनिटी सिंगिदमक्ता डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अतेन मतम असिदा पाइखलक्लिबा थबक सिंग असिबु TYCM ना थागतपा फोंदोरपगा लोइनना हेना अहेनबा चौखटपा थौरांगी थबक सिंग पाइखतपा ngamba ओइरसनु हाइबा वाफम चेरोल असिदा मखातारी सेंसस की हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन की मतम सांगदोकपगी मतंगदा होम कमिश्नर ना थोपा ऑर्डर की वांगदा करमना हेंगलेप सब डिवीजन की SGO ना इन्यूमरेटर हापगी ऑर्डर थोगलिबनो हाइना JFT की कन्वेनर जितेंद्र निंगोंबना वहंग हंगलदुना असिगुंबा थवोंगना मणिपुर लेंगाना सेंसस की थबक थरम तौबदा पुक्चेल सेंगदबगी ममी ताई हाइख्रे मणिपुर लेंगाना सेप्टेम्बर थादगी स्टेट असिदा सेंसस की थबक पांगथोकनबा थौरांगलिबा असिदा मियामना करी थौदांग लौगदगे हाइबगी मतंगदा नंबोल गोविंदग्राम लाइबुंगदा पांगथोकिबा मिफमगा मरी लेनना फोंदोकिबनी जितेंद्र निंगोंबना मखाताना फोंदोकिबदा लमदम असिदा मपालमदगी नारोलदा चंगललिबा मसिंग यामलबा मिटोप मियानचा सिंगना तौनिंबदा तौदुना लाक्लिबा सिना येलो फ्रूप सिंगदा हिंगबदा यामना लुबा मफम अमा ओइरे मिटोप सिंगदा खुलिंगलबा मफम असिदगी मिटोप खंदोक्सी हाइबदा अखोइगी लुचिंगबा सिंग असिना ममाय लेदुना चेनबदा नतना मियामदा ओइदबा वाफम कया फोंदोक्तुना उच्चाइदुना लाक्ली मणिपुर इलीगल इमिग्रेंट सिंगना नोम कांगना चथरक्लिबा इशू कया सि येंगलुबदा मणिपुर गा युमथंगनरिबा स्टेट अमा ओइरिबा आसाम की चीफ मिनिस्टर ना मखोइगी स्टेट आसाम दगी इलीगल इमिग्रेंट सिंग तकथोकनबा कन्ना होनरी अदुबु मिटोप सिंगना लंदारबा अखोइगी स्टेट असिदना मिटोप सिंग तकथोकनबा अखोइगी लोचिंगबा सिंग असिना होनबगी महुत मिटोप सिंग योखतुना थमलिबा असिना लमदम असिदगी नोमदी येलो फ्रूप सिंग मुतखिबा याना लैरे लोइनना JFD ना मतम सांगदगी लाउदुना लाकपा मिटोप खंदोक्ट्रिङै स्टेट असिदा सेंसस की थबक चथबा यारोय हाइरबसु लेंगांग असिना ताबिदना लाक्ली
yum thiba matam khara yethokle haiduna home commissioner na order ama thasi kungani thoida order ama thokrabasu order adu thokle khangna 𝐶 𝐷 hanglab sub divisional officer na numit adumakta mafam adu census sabak tongnaba enumerator single list thoraki thawang asimak home commissioner amana thokibo order bu thawoidabani loinana asigumba thawang asina lainga asina census matangda lokalakpa thabak singda pukchel sengdabagi mami ama tahalle hainasu mahagna makha taki 거기 말하나 거기 큰 남자들 거기 그러면 뭐거기 BJP 가운데나 BJP니 자가 되고 자가 아무도 자가 아무 BJP가 BJP 보는 바꾸기 우리 이제 대신 거기 저거에 하이도 거기 아무나 아니 세서 되게 뭐만다 에사야 아니 뭐 거기 맞은 것인가 그러니 에라 했더니 아주 뭐도 세서 거기 하나 지 하이도 맞지 이게 하나 하이도 아주 지는 거라요. 양으로 지마도 지는 거라요. 가슴을 위로 가져도 또 와서 또 되더라. 뭐기 그게 뭐가 거기 아파트가 그냥 가져기도 버리더라. 순간다 이거는 뭐 돈도 버리더라. 아주 봐봐만 미야기 정도 우리가 세계사야 하는 거니 세상에서 그렇게 에너지 때문에 세상에서 그니 또 보통 뭐나 뭐야 운동이 길어 시험을 할 때 무슨 상황을 받으더라고 만약 미안해 상황에 다 얻으더라고 아주 그렇게 도둑으로 뭐야 웃더라고 아무튼 그래서 뭐야 신님이라고 이제 신들이 얼굴 미용에 하면 아무나 뭐거든요 타인을 강조해요 아무나 신을 정하고 너희 아무나 레이디 보듯이 했구나 개개인 저세가 대학들이 민대신을 쓰지 못하는 가슴을 좋고 오래 가는 거 보다가 나한테 막고이나 앞에나 땅 꿈을 manipur 꿈을 꾸는데 이리도 시에서 왜안 신기해 보다가 그냥 와서 들리게 그 보면 밤에 되면 매번 나도 manipur 이 미로스도 나오는데 뭐야 해 신기 감고 뭐야 해 정기 감고 뭐야 해 로이라고 지금 봅니다. 나가 보험을 그리고 보험을 시사세 라이브에 비비다 아무나 되기는 따라만 보험을 셀 이동 보내시나 아니 미국 팀이라 고민을 합니다. 마찬가지 기재부야 되고 아주 기재부야 되고 동네도 이게 그런 거에 막보면 그런 리플레이스 리시를 아무거나 그냥 상부가 그런 거 저희가 아버지 따라 되는 지금을 보이지만 거의 이라고 여기다가 야야야야를 여기다가 지금 들려야 지금 들어가나 지금 들려야 무슨 말이야 그러면 그들이 막 하고 하려고 말고 레비들이 이마들 뭐야 무슨 얘기 뭐야 그게 아무나 그렇게 하는 것도 나로지 아주나 이거 다 공감하고 막한다 아니 아무 안 되는 것도 나와 로그에 시기 단다고 지역을 거기에 지역을 봐서 보내고 지역가 보면 뭐야 이렇게 되거든요 지도 보고를 지도 이제 통을 하는 호흡도 다 군물이 좋다 거기 호흡식들이 하는데 거기서 호흡식들이 있어요 아소구만 보거나 노지비 좀 통과를 해요 다른 분들이 좋다 노지비 좀 통과가 지도 공동들은 뭐 예전이나 다른 분들이 좀 통과를 해요 아주 좀 민머리가 기억이다 머리가 너무 꼭 올려줘요 그 말과 그냥 올라오는 아주 그렇게 오늘 하기는 무식히 내가 뭐 돈 벌고 내가 웃고 내가 이 말이 그렇고 아주는 그러니까 돈이 그런 거 나만 그게 이제가 너희 맞은 게 그런 거 얘기하네 맞은 그런 뭐지 맞는 거 하야 뭐지 해외보다 대단히 크게 들어가지 저 그런 거 뭐지 미국 팀으로 미국 통통을 니 따라 통통을 어디나 당기는 어디서 다리 꿈물다 마공들을 우리 디시나를 말아 미지 우디지자가 우디가 뭐냐 미국 기술을 거의 에노메를 아이나버리 에노메들이나 디부처럼 정도 민들하는 것이 되세우려고 총이 나타나 민머리거나 공사하니까 거기 시화하기를 머리부터가 땅 군군군이 통과해요. 아주나 큰 상황이에요. 비석비서가 걔네들이가 여기 민원하나 아소파나 호텔도 하나 이런 지경이 꼭 모아보내는 거죠. 쫙 하는 거예요.
Tapi bagaimana? Apabila lagi apa ini menurut kita jadi menurut zaman dan orang orang ini lewat kami itu begitu kami ada ni berada. Mungkin itu. Isagi khudong chaba kharagidamak Aadhaar amadi electoral roll da mitop miyancha sing enroll tawduna hapchiliba amadi khangna chanabani haiduna mitop yokhaliba sing miyamna para tambidringaida isana khangna semdok piyawro haina All Manipur Students Union 𝐿𝐸 maikadigi wafam thamlakli 𝐿𝐸 realized to save the indigenous peoples of Manipur haiba hiramda leptana chatharakliba nifu taruklak suba mikap thokpa thaubum thorongi academic campaign gi sargama oina ngasisu Ibotonsana Girls Higher Secondary School Uripok Royal Academy of Advanced Learning Top Sifai amadi SI School Kanchibuda Mahiroi amadi Oja Singh puna khangminabagi mifam pangthokri campaign aduda 𝐿𝐸 General Secretary Salam Changkhon bana phongdokibada mitop tagi iramda masikanna ba honabada laingak ta khaktamak thangjinbasu chumde landam asida leminariba manipuri khudimak mikap thokduna isa gi thodang-sing adu loba chung aigi khudong chaba kharagidamak amadi khara tinabani khangnaribani haiduna mitop miyancha sing foreigner singbu Aadhaar enroll tawsanba landam asigi electoral roll da hapchinba mitop narol da yokhatuna thamba mayang kayasi khudakta lepkadabani masik karigumba leptraba amadi semdoktaba taragadi jenariba miyoi sing adugi mathakta miyamna achauba parama tambigani masak khangdraba amadi hanna enroll tawkhrabasu jingnaba leirabadi isagi thodangama oina mari leinaba singda haiduna lamdam asidagi halan kinaba amadi niyam chunna makhoibo mitop ama oina tawfum thokpa tawnaba honasi haiki Changkhon bana makhatana hai lamdam asidagi mitop khandokpa mitop takthokpa ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯅꯤꯡ-ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯅꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ campaign aduda SI School gi Assistant Teacher Chanam Somendrajit Royal Academy of Advanced Learning School gi Assistant Teacher Moirangtem Sanamatum 𝐿𝐸 gi Secretary Organization Hoidrom Punsiba yauna Mahiroi kayasu saruk yaki ngasi se akoi gi 𝐿𝐸 gi signal singsina akoi na khangjam da ya da hai tare manipur se da mafam se yin ba na ri kamo ina akoi mai dei ti de ba nan de kuding na khangjam da ya da ba hiram kaya ma adagi point kaya ma min na ko oi mayam thambira me census ki matang da tung masin ba ki matang da adagi satra sing na lo da ba thogdam adagi laina ba to bi da ba to ban ba apa ba thab to mayam ma yang marik sumna amadi masa khaina thambiram base ta seng yang mai ko phaujai ai sa mukisu yang knowledge mayam so pangjare ala masumo program se pangthok tidana manipuri achauba chawkat ba khongthang da 𝐿𝐸 na dai da lobi base ta seng ai di mai kai di tawun kham kuchari isona 𝐿𝐸 na tawsaru ba hiram kudir magda thabu kudir magda mangol ba dagi paidagi mai pa Hauzi Manipur gi mafam kayada maruina tampaki mafam kayada hangliba relief camp singda leiriba angang singidamakta khanduna National People's Party NPP na ngarang mafam mari da chatuna angamba mating sing pangkri party singi makhada National People's Women's Front Manipur amadi National People's Youth Front Manipur gi member singna Bisnupur district ke Kumbi Awang High School Kumbi Leirak Achoba Laishung Laikai Lampak Kumbi Terakha Upper Primary School amadi Kumbi Bazada Lairiba Yai Memorial Girls High School da hangliba relief camp singda Lairiba imung tara mapangi angang Maudraga Mathoida blanket notebook pencil pen amadi chana thaknaba chapot kaya mateng pangki ngarang mafam marida NPP gi maikaidagi angamba potlam khara mateng pangkiba aduda National People's Women's Front NPWF Manipur gi President Nonibala Sapamna luchingduna khosinaki Imphal East ki manung channel iba Purum Pangal Tabida Mai Pangna Free Health Camp ama awareness program pangthokri Maitai Pangal Register Pharmacists Association of Manipur MRPAM Excel Diagnostic Hata amadi Care and Cure Dental Clinic Hatana Sinduna Pangthokiba camp aduda punna miyoi humphumukta layengki loinana Asabi Clinical Dietitian and founder of Nutralab Clinic Hatana Consultant tobada nifu 40% discount supiki amasung Kemaduga iroinana health hygiene amadi drug abuse prevention gi matangda awareness su pangthoki
Thasigi tang kungamanga dagi hauduna Assam da laiba Universal Friendship Organization UFO Far West Headquarter number 6 Salamkul Hozai Battalion da chatharakiba Cultural Holiday Peace Camp ngasi haunabi matungina loishinkri. Assam ki Salamkul Hozai da laiba organization adugi Nongdam Sanglen da chatharakiba Cultural Holiday Peace Camp loishinbagi thoramaduda Amsun Dagaon District Committee ki ex-president Konsam Manidhan Manipuri Short Story Society India की Secretary 𝐂𝐲𝐸𝐬 All Assam Manipuri Meithei Artists Association की President Sanaujam Nobin Hozai District Mixed Boxing Association की President 𝐶𝐢𝐲 𝐶𝐫𝐬 Hozai Assam की Social Worker Maitra Mohendra MAMLL की President 𝐶𝐢𝐲𝐸𝐬 𝐁𝐫𝐴 Ama की Vice President Motum Manglemba Amadi Valuhanda Gram Panchayat की Laimapopam Shushilana Maruoiba Mitungnen Oina Saruyaki Loinana Thoramaduda Organization ki Secretary General Y Mairaba Angom, UFO ki Thangta ki Instructor Sanjam Biren Amadi T Mohen, UFO North Division ki President I Sunil, UFO Far West Headquarter number 1 ki Y Mani Yauna, Organization asi ki atai member kayana su saruyaki. Hariba Kemadu Loshinba ki Thoramadu ki Saruka Moina, Let's Greenify the Earth, The Home of Living and Non-Living Earth Haiba Timda UFO ki Thomi Singh Amadi Atai Maru Oiba Miyoi Singh Kusan Maduna Hojai ki Mafum Karada Uchar Thabagi Thoramamba Supangtoki Thoramadu Mari Lenana UFO ki Secretary General Y Mairaba Angomna Haiki Bada Maitei Huyel Lalong Haibasi Thangta Khakta Natana Maitei Ekoi ki Thaksi Kasi Haibasi Maru Oina Takpi Tambiba Amani Hairiba Maitei Ekoi ki Thaksi Kasi asi Haujing Matamda Inkalagliba Naha Kayana Khangdabana Masing Helakle Haiba Yai Maramaduna Thaksi Kasina Yomlaba Achangba Naha Kayama Puthoknabagi Wakalonda Organization ki Masa Sanglen Singda Huye Lalongi Mahiasi Takpi Tambiribani Loinana Hauragliba Naha Kayana Maitei ki Maruiba Fazakraba Chana Kanglon Singasi Mapom Fana Kanganana Bahonabada Aikoi Kudimaki Achoba Taudanglai Hainesu Mahakna Fongduki Masigi Manu Yawiba Thaksi Kasina Yomlaba Adumba Art Mayam Yawi Hosiki Matanga Leriba, Lamlanda Leriba, Nahasinse, Punamukasi Haidabanade, Nahasinse, Papa Mama, Arilaman, Kuram Kazanba Haidado, Madugi, Senarido, Nathiraba, Adumba, Amooi. Ojichahi, Kun Yorba, Kun Mataka Leva, Misinsna, Gakarigumba, Apunba Mipun Amada, Samamatanga, Alaman Kuram Bagise, Musikaure. Aduga kasi nasu moida hainada ba no poya masi haiba kham tam nasidadi mapoi apoina ojaku khorma masi kham tam madudi masi compulsory ni aduga natana ai apika pikpa nawasin dasu kham tam di madanda apoi ye dum haige aduga tawsu to hali ai phoni mapam sida kham tam bala ke haida di Noi ibu jatuh ke laka tu benda nasi doga. Aduga, nengi halaman maluina nama napa sindo, madu kau mengugal laka tu benda. Ai thang tu bersesau lagi. The Performing Entrancement Art and Cultural Evolution Peace Thobal Linkhalakiba Chahi Kunmapan Surakpagi Mapok Numit Thorangasi Thobal Achoba Kaithel Makhada Leiba Multipurpose Holder Pangthokri Thoramaduda Directorate of Art and Culture Manipur ki Joint Director Gurumayum Dharmadas Sarmana Athoiba Mithunglen Sahitya Academy Awardee Ningombam Sunita Devina Thormapu Manipur State Kala Academy Awardee Ayekpam Nandita District Youth Affairs and Sports Officer Thobal Su Oriba National Best Coach Awardee Judo Devon Moirangthem Amadi Padmashri Amadi SNA Awardee Kakching Tabam Sanathoiba Sarmana Akhanaba Mithunglen Singoina Saruyaki Thoronggi Saruk ama oina peace ki yam maruiba thodang laukiba laikhidraba singgi photo da laikatuna ikai khumnabu utki Thoronggi manung channa souvenir ama sufongki loinana academy asigi senior artist amadi mahiroi shimbu certificate amadi lengyan piduna ikai khumnabu utpaga loinana nat ki oiva fizon setuna jagoi se kaya su utki National Legal Services Authority ki miyeng makada Manipur State Legal Services Authority amadi District Legal Services Authority Bishnupur anina District E-Governance Services Manipur Bishnupur District ki manungda thabak tauriba legal aid clinic sing
Thanga Karang, Moirang, Kumbi, Tobulga, Kusamnaraga, SS to Government Scheme, Government to Citizens Gi Oiba, Thoramama, Sendra, Risota, Hangliba, Relief Kenta Pangtukri, Relief Kenta Ladiba, IDP Kakta Natana, Akobida Ladiba, Kul Singi Miyoi Singsu Yauna, Pangtukiba Program Aduda, Aadhaar Card Samdokpa Amadi, Nauna Namba, Hakshilgi Card Semba, Ava registration tauba, PAN card saba, ration card samdokpa amadi, nauna saba social welfare gi scheme sing khanganba, e-shram register tauba, driving license semba, udyam register tauba, asida chingba thabak sing asi tauki, thoramadu da legal aid clinic singi coordinator sing, district social welfare office Bishnupur gi staff sing, common service center sing, GVLD sing, District Transport Office Bishnupur gi staff sing amadi District E-Governance Services Bishnupur gi District Manager su saruyaki. Punna miyoi chani ga yangkai register taubada miyoi chama kuntrana tongan ba service sing fangki. All Manipur Students Union MSU na senduna chatle bachahi asigi tarataret March tagi taratarek ki April fawba realized to save the indigenous peoples of Manipur haiba themda pangthokiba ngapigani pangthokliba nifutaruk realization month gi manungchana pangthokadoriba state level competition sing asida mahiroi shingna saru yarana bakhangalakli mahiroi loop asigi publicity and information secretary Sarto Rangnerna khuyek piduna thadorpa cherol amada April tang tarukta MSU Imphal East District Committee na senduna Maharaja Buddhachandra College Palace Compound da NRC update taubara miraibak macha mitop singdagi Manipuri yalaumi sing kanba ngamgani haina hiramda state level open debating competition 2026 pangthokani April tarahumdoidana Imphal West MSU Imphal West District Committee na senduna TS Paul Women's College Bongsangai da miraibak Macha mitop masak takpa khandokpa maramdamda halankiba amasung Manipuri yalaumi sing kanba haina hiramda state level open symposium competition 2026 pangthokani April mangadana MSU Thobal District Committee na senduna Thobal College Thobal da logi mayokta miraibak macha mitop sing changsilakpa amadi Manipur gi tungi leibak halaibak haiba hiramda state level open painting competition 2026 pangthokani April taragani thoidana Kha Manipur College Kakching da MSU Kakching District Committee na senduna Manipur da miraibak micha mitop sing changshilakpa masigi chaitheng amadi kanjana ba pambai haiba hiramda state level open essay writing competition 2026 pangthokani loinana April tarama thoidana special regular English school Nambolda MSU Bishnupur District Committee MSU na senduna Manipur da miraibak macha mitop sing changsilakpa amadi masidagi kananaba det Manipur lengak loinana Bharat lengak ki thodang haiba hiramda state level open essay writing competition 2026 pangthokani haiba state level competition asing asigi admission form amadi akupa marol gidamakta MSU headquarter district committee branch unit office Imphal East amadi contact number 9862825945 amadi 9362841745 Imphal West ki contact Pigani Kakching District 9863465932 Thobal District 8974344920 amasung Bishnupur District ki contact 81199191105 tagi khangba yagani hairi Work for Board Manipura Thabak Kaubagi Mingda Aran Bamongda Miyamdagi Lokakiba Form Gi Paisa Athubada Hangadabani Amadi Public Clarification Pigadabani Minority Students Union Gi Maikadigi Fongdorakli Students Union Asigi Maikadigi Makhatana Fongdorakpada Work for Board Manipura Haukiba 3rd January 2022 da Tongan ba post chatrukani fo mangalawani haina notification ama tholaki Manipur miyam tongan ba posting da masa gi apama posting aduda miyoi lising taret henbana apply tongaraki adubu yamna ngaklibadi form 1000 kraba matung da work for board Manipur notification thokna
कौरुरीबा थबकसिंग अदु जेन्युइन ओइद्रे हाइदुना कैंसल तौरे हाइना सेक्रेटरी माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ मणिपुरना ऑर्डर अमा थोलक्किबनी मरम अदुना अथुबा मतमदा पब्लिक क्लैरिफिकेशन पीदुना अमदी फोंगी ममल हंदुना मियामदा चममनबा फाहोलिबसे कोकहनबियु लोइनना मखाताना वर्क फॉर बोर्ड मणिपुर की मखादा लेबा स्कूल मद्रासा खुदिमक्सु चुमना तौरिब्रा हाइदुना एमएसए मणिपुरना यंगशनबगा लोइनना अकन मियंगसु चंगलगनी हाइना फोंदोरकली वर्क फॉर बोर्ड मणिपुरना अखोइगी थबक कौबगी मिंगदा अरान मोंगदा मियामदगी लखटखिबा अखोइगी फोंगी ममन हाइदा लखटरबा मतुंगदा थबकतुगी अखोइगी मियामदा पब्लिक क्लियरिफिकेशन अमता पीदना तुमिना लाइसिनबा अदुगी मायोक्तनी अखोइना फमजरिबा प्रेस मीट असे अदु करिनो हाइरकांदा वर्क फॉर बोर्ड मणिपुरना हौखिबा 3 जनवरी 2022 दा तोंगान बा पोस्ट 795 लौगनी हाइना नोटिफिकेशन अमा थोलकी मणिपुर मियामना तोंगान पोस्टिंग दा मसा मसागी अपाम पोस्टिंग अदुदा मिलियन लिसिंग 8 हेनबना अप्लाई तौनरकी अदुबु यामना ngakibadi फॉर्म थाजिन खराबा मतुंगदा वर्क फॉर बोर्ड की अखोई वर्क फॉर बोर्ड मणिपुरना नोटिफिकेशन थोक्तुना अखोई कौरिबा थबकसिंग अदु जेनुइन ओइद्रे हाइदुना कैंसिल तौरे हाइना सेक्रेटरी माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ मणिपुरना अयिब चेरो थोले हाइदा अदु थोला कानुदगी लाइसेंस की बदुना अखोई फॉर्म की ममनसे हौजिक फौबा अखोई हंदना अमदि पब्लिक क्लियरिफिकेशन अमत पीदना लेबा सि तसिर लेबा थीबने मसिदे एमएससी ना हंजनिंगी बदि अखोई वर्क फॉर बोर्ड हाइबसी तसेंग इस्लाम लाइनिंग सतसिंगी अखोई ममांग सु क्या तौरे सिगी मयोक्ता लापसिंग दो अखोई इस्लाम का याम तिने येकना बनि हाइदा तसेंग हाइजर कांदा मसिगी लेबा तंजासिदा अखोई सेंगलबा अदुकुलबा इपा इपुसिंग काथोकनमनबा समना हाइरबा कांदा अखोई मस्जिद कब्रस्तान मद्रसा से अल्लाह की पोसक नातानी हाइतारे सुगुम्बदा इपा इपुन काथोकपिरमबा लम अदुगी ओइना अखोई लेरिबा अदुगुमलबा वर्क फॉर बोर्ड असिदा यामना मुतना यामना कामना तौबा मानबगी मौंगदा हाइबा बोर्ड मेंबर हाइतारे वर्क फॉर बोर्ड मेंबर अमदि चेयरमैन यावना हाइबा काउरिबा थबक अदुगी क्लियरिफिकेशन अमा अमता पब्लिक ता पीदना तुमिना लाइसिनबा से करी मरंगिनो मणिपुर मैते पंगल प्रजा अखोइसी लना इंटरेस्ट ता थबक तौजावा अखोइगी मणिपुर मैते पंगल की लीडर नि खंजब मियोय खराना मोइगी पॉकेट यावरे हैबगी उहनबगी मुनु चाउन तावसे तसिन लेबती सि खुदक अहान लेपिउसे वर्क फॉर बोर्ड मणिपुर से मणिपुर की इस्लाम लाइनिंग सदिबा मियोय सिंगिनी हाइबा मियोय सिंगदा फंगहंथोबा हकसिंगदो मतिक साना फंगलो कईगनो हायर कांदा केंद्र की हुजुक सथरइबा ललोंगसे कईनो हायर कांदा केंद्र की मागी चेयरमैन ओइबा मिदो अदुगी वर्क बोर्ड ओइबगी टाइपता मागी वर्क बोर्ड कमिटी दा यावरे मिसिंगुगी ओइबगी टाइपता मसा मसागी ओइबगी मोंग उछलपसे तसेंगा अखोइगी माइनॉरिटी की मणिपुर पांगल से सिक्स मुनिंगाय मसा अमनिना अखोइना लौदबा ngमोय तसेंगा अदुना अखोइना थमजनिगी पोचे कइनो हायरबा मतमदा मखोइना हुजुजी वर्क बोर्ड की मेंबर अमदि चेयरमैन यावना मखोइ से हंदकी अखोइगी माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर दा थोलक ऑर्डर की मतुंगिना लालिबा 31 मार्च सिदैसिदा ट्यूसडे नुमित असिदा मोइगी लोइरे मतमसे बोर्ड कमिटी की हाइतारे अदु लोइबना मरम ओइरकांदा सिगिसि लोइरबा मतुंदा अनौबा मुक रिफॉर्मेशन तौरगा खनगदोइनेबा सि खंद्रि गानगी मंगोइदना अखोइ ममांग लौसनखिबा थबक कौबगी मिंदा लौजनखिबा फोंगी पैसासिंदो हनबिरकांदा हल्लबा मतुंदा अमुका अखोइगी पब्लिकदा मणिपुर मैदै पंगल मियामदा हाइबा थबकसिंग मतंगदा क्लियरिफिकेशन अमा पिबियुसिने अखोइना थमजनिंगिसे अरोइबदा अखोइना हाइजनिंगबसे करिगुंबा थबक तो उन्थोकपिदबा तारेना खलने मणिपुर मैदै पंगल प्रजा पंगदे ममांग वक्फगी इशूदा हौखिबा याव अदुमाइना हौरकनी हाइबसे मरी लेनबो अथॉरिटीदा अकनबो वफम थमजरी अमदि मखाताना वर्क फॉर बोर्ड मणिपुर से गी मखादा लेबा अखोगी मद्रसा न चिंबा स्कूल न चिंबा खुदिमा से एमएसए मणिपुर दा यंगसनबा लोइना अकन मिट यंगसंगनी हाइबसे मिटियागी
Imphal West District Chess Association की President 𝐻𝐸𝐸 𝐁𝐫𝐸𝐬 All India Open Classical Fight Rating Chess Tournament ahum shuba position tarakri. March 13 dagina 18 fauba Sivasagar Assam da pangthokiba event aduda 𝐻𝐸𝐸 𝐁𝐫𝐸𝐬 ahum suba position lobang amakibani. Mahangna mai panglakpa asibu association asigi maikaidagi thagatpa phongdorakli loinana tungdasu hena mai pakpa oirasanu haina association asigi maikaidagi wish tawrakli. International Wushu Federation na yumbu oiduna Tianjin Olympic Center Gymnasium Tianjin China da thasi kunguhumdoidagi hauduna hayeng March 13 fauba chathagadaba tarashuba World Junior Wushu Championship 2026 ta manipuragi India gi mohut senjona chatkiba sanaroi Upendra Thongamna sanagi medal laurakri. Upendra Thongam Thobal Wangmataba mathaklaikai dagi Thongam Premkumar Elias Ranjan amasung Thongam Nanau Leima anigi machanupani. Championship asida Upendra Thongamna sanda masanada kilogram nifu mangagi kanglupta India gi mohut senjuna chatkibani. Ngasi sanakiba final bout match ta Uzbekistan gi sanaroi Abdulok Rakhmanov ka sanakibada Upendra Thongamna mai pakuna lemzaningai oirba sanagi medal adu lorokpangamkibani. Ningsing bayabadi Upendra Thongamna quarter final match ta Ukraine gi Emir Norodinov maitiba piram laba matungda ngarang sanakiba semi final da Armenia gi Grisa Alikhanyan bu maitiba piram duna final changlakibani. Upendra Thongam hauze Army Boys Silong da lairiba tongan ba national amadi international gi thakta medal kaya lorokraba wushu sanaroi amani. Amateur Curling Association of Sanalaibang Manipur Sendana Thasi Kungenipa Negi Chatharakiba Ahanba Sub Junior, Junior and Senior State Level Floor Curling Coaching Camp Amadi Championship 2025 amasung 2026 ngasi lotion kibaga loinana Championship asigi overall champion Imphal East na oikri. Imphal East, Imphal West, Thobal, Bishnupur, 𝐶𝐸𝐸 amadi Technopal District ki nupa amadi nupi sanaroi chamaga tarena category ahum thokna khaidoklaga Yairipok Tulihal multi-purpose holda athoi ahen tanaba aduda Imphal East na gold taruk, silver taret, bronze tara punna point humdraga mathoi Thobal na gold ani, silver manga, bronze taruk punna point kuntra taret Imphal West na gold mari, silver ani, bronze mari punna point kuntraga mari Fangduna mathangsinna team champion runners up amadi seconds runners up takri. Championship lotion bagi thoramda Manipur Creative School MCS Jolaleng gi chairman cum managing director su oiriba United Maitai Pangal Committee Manipur gi general secretary Rais Ahmad Tampakna athoiba mithunglen Amateur Curling Association gi Sanalapaki Vice President ki thausu puriba Manipur Pradesh Congress Committee Minority Department ki chairman Advocate Mohammad Zakir Hussain na Thoramapu Andhra Kendra ki Social Worker Kongbam Jackson Manipur State Legal Service Authority amadi High Court Legal Service Committee ki panel Advocate Mohammad Azmal Hussain Manipur University Department of Peace gi Assistant Professor Dr. Abdul Rahman amadi Sahil Foundation Tulihal gi Chairman and Managing Director Nongsaibam Sanjitna akhanaba mithungnen sing oina sarugyaki Madu Roshalapeda Championship asigi makok mathang tarakraba singna ngasigi mithungnen singna manna piduna ikai khumnabu utpaga loinana pukning thogatki Norris Video TV na sandukchar Aroy bada maroy ba pau amuhana Northeast region ki oina weather monitoring system matanga chunaba maungda sangat piduna ahenba Doppler weather radar DWR sing thaminaba MP Sana Jawbana parliament ta taksinkri amadi paliba lenga gasi nakana makhaki oheningde haina imagi mairagi president TI Sujatana phongdokri
Northeast Window TV na sandokchari ba numidangi pao matanga solution jari being tabiri papum na mapu amuka suhana kurum jari. Veteran Association 𝐶𝐞𝐬𝐬 band na organize chauduna anirak suba oina second state level open kirat and not for boys 2026 lagliba March ki tarik 19 amasung 18 da pangthokani haina tawramba adu khudong chadaba khara leibana maram oiraga lagliba April ki tarik 3 amadi 5 da pangthok jaragani haina Veteran Association 𝐶𝐞𝐬𝐬 band gi maikaidagi miyamda paujal pirakli event asigi mafamna Yeripok 𝐶𝐞𝐬𝐬 mayai lekai near 𝐶𝐞𝐬𝐬 Public Library loinana admission form lupa sahung khaktamak oizagani amasung form thajin ba yabagi aroiba numitna April ki tarik 2 fawbani loinana competition asigi first prize ta lupa listing taret momento amadi certificate second prize ta na lupa listing taru momento amadi certificate third prize ta na lupa listing manga momento amadi certificate ni loinana consolation prize manga da lupa changa momento amadi certificate thamjari admit card issue tawbagi numitna April ki tang 3 da oigani hena akapa marol ki damak makhada pijariba mobile number 7055087465 natragana 8014382252 natraga 9862180239 da contact to you Northeast Window meaning tabiriba mayam punamakpu taramda okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada Athubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibata natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntare tagi haujagani ani subada United Arab Emirates ki driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani Hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan Water Park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau